Dumelang bomme le bontate. Dumelang bomme le bontate. Ke a le dumedisa bohle lebitsong le letle la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. Jo a ke tsaletswe go swa a le nna ke tla tlholwa tsatsing ja tlalelo eng se se ntebalelang a therego e ntlhaselang kgotsa boitumelo fa ke le motho yo tlaswang ke tshwanetse go tshela jang ke kgatle modimo ke boifa go inyeletsa jana ke tla eteletsa motse wa Phatsimo fa ke feta ka bonako tlhapelo tsa boithamako ga di sa ntshwanela mosekisi ke yo o tlang ke tla ikarabela jang ke sa di bakela ke tlogetse ditsabomo ke eletsa ka thoromo thata ya botshelo ga ke sana go tshameka bonang molete wa tuka ke tshaba molelo o sa timing le seboko se se sa sweng ke tse di boitshegang ke tla direla modimo ke batle tsa le godimo le tse di mpolokang Jesu o nkgolole ke botlhoko a ke fole
o nne tshiamiso nkabela maitshwarelo le mowa wa kgalalelo ke swe ka kagišo. Re simolola tirelo modimo ye boseng ha letsatsi le re bina mmoho difeleng tsa rona tsa Sesotho sefela 207 difeleng tsa rona tsa Sesotho haufi le morena haufinyana le a sefapano se ka ntlisa ke ntse ke phehella ho ba haufinyana le morena mosipidielwa hola ke nna ya samileng le jwa robala bosiu a lora a le haufinyana le morena tsela ka e bona e nyolohang e kena hodimo mo ho kganyang manyolo ya matle a hwehle a mpitse ho morena mohla ke phaphamang ke thabile ka aha altare ya Bethele se beng se le thata se tla nkatametsa ho morena mohla ke phahamang haramaru ke siang lefatshe la mahloko ke tla nne ke bine ke be ke finyelle ho morena 207 a re etseng thapelo ya morena tata weshu o kwa magodimong ntata rona mahodimong lebitso la wa le ke le kgethe
ho tle mmuso wa hao, thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka e etswa lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng. O re tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba re sitetsweng, o ske wa re isa molekong, o mpo re lwanele ho ye mobe, hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya jwalo ka o sa feleng. Amen. Dumise malbe kuisena kuye unyana na kuye umoya ingcwele nje ngokuba kunjalo kasekuqalekeni kunjalo kalokhu nje kuya kumana kube njalo kude kube kuna phakati. Amen. Re bala Pesalome ya 90, Psalm 90. Pesalome ya 90. Jehova o nnile wa ba sethabelo sa rona melokong le melokong le melokong. Dithaba di iso ka dihlaha, o eso bope lefatshe le dintho tsohle. Ho tloha o bo sa hlaheng ho isa o bo sa feleng e sa le modimo. O khutlisetsa batho leroleng mme o re khutlelang lona bana ba batho, hobane dilemo tse sekete mahlong a hao di jwale ka letsatsi la maobane ha le fitile, le jwale ka tebelo ya bosiu. Wa ba khohola ba jwalo ka toro, o sasa ba mela jwalo ka jwang, o sasa bo apalesa bomele, mantsibua bo a helwa bopone. Hobane re fediswa ke bohale ba hao, re tshoswa ke kgalefo ya hao. O beya makgopo a rona pela hao le dibe tsa rona tse patilweng o di beya leseding la sefahleho sa hao. Hobane matsatsi a rona ikela pela bohale ba hao, re fellwa ke dilemo tsa rona jwalo ka hoja re fellwa ke kgopolo. Matsatsi a ho phela ha rona ke dilemo tse 70, ho ba matla ke 92, boikakaso ba tsona ke kgathatso le bomadimabe, hobane bophelo ba rona bo fela ka pele bo ikela koo. Matla bohale ba hao le botshabeho ba kgalefo ya hao ke mang ya ka dielang hloko. O re rute ho bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka fihlellang pelo e hlalefileng ka ona. Khutla Jehova o tla isa kae, o hauhele bahlanka ba hao, o re kgorise ka mohau wa hao e sale ka meso, re tle re nyakalle re thabe ka matsatsi ohle a rona. O re fe thabo e lekaneng le matsatsi a o re hlokofaditseng ka ona, le dilemo tseo re boneng tlokotsi ka tsona. Bonahatsa mosebetsi wa hao ho bahlanka ba hao le kganya ya hao ho bana ba hao. Mme mohau wa Jehova modimo wa rona o be ho rona, mosebetsi wa matsoho wa rona o re tiiseletse ona. Mosebetsi wa matsoho wa rona o tiise. Dumisa malbe kuisena kuye onyana na kuye umoya ngokuba kunjalo kasekuqalekeni kunjalo kalokhu nje kuya kuma nakuba njalo kude kube kuna phakati. Amen. Re bona palo ya rona pele ya lentswe hoseng hona lengolong la pele la Bakorinte kgaolo ya 15 temana ya 50 a motsomong o emisa ka ya 50 a metserobedi. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 re emise ka verse 58. Me ha re bone e bale ha ka tsela e bonang ke le bolella sephiri. Ha re ka ke ra robala bohle empa re tla fetoha bohle hang ka ho panya ha leihlo ka trompeta ya morao, hobane trompeta e tlalla mme bafu ba tla tsoha ba ske ba boela ba bola, mme le rona re tla fetoha
hobane e ka kgona ho bolang hona ho apare ho sa boleng le ho shwang hona ho apare ho sa shweng, mme tla re ha ho bolang hona ho apere ho sa boleng le ho shwang hona ho apere ho sa shweng. Ke mo polelo e ngodilweng e tla phetheha e itseng, lefu le metsitswe ke hlolo, na lefu tsenene ya hao e kae na? Wena le bitla ho hlola ha hao ho kae na? Tsenene ya lefu ke sebe, mme matla a sebe ke molao. A re lebohe Modimo o re neileng ho hlola ka morena wa rona Jesu Kriste. Ka baka leo bana beso ba ratwang, tiang matla le ske la sisinyeha, mme le nne le eketse ka mehla ho sebeletsa morena, le ntse le tseba hobane mosebetsi wa lona e keke ya eba wa lefela moreneng. Le ke lentswe la morena Kriste o hlonolofatse ho balo ha lona le ae ka hare ho rona, re phelo ya ka lona ka Kriste morena wa rona, amen. Ke kopa re opela mo difeleng tsa rona tsa Sesotho, sefela sa 16. Re a o boka morena, re ntse re thabela wena, re sa phela ha monate ka paballo ya hao ntate. 16 mo difeleng tsa rona tsa Sesotho. Palo ya rona ya bobedi ya lentswe bukeng ya Tshenolo, Revelations chapter 7 verse 9 to verse 17. Revelation chapter 7 verse 9 to verse 17. Me e baleha ka tsela e ka moratse o ka tadima, mme ka bona bongata bo boholo ba batho bao ho seng motho ya ka tsebang go babala, ba ditšhaba tsohle le ba mefuta yohle le ba merabe yohle le ba dipuo tsohle, ba eme pela trone le pela konyana,
ba apere diaparo tse telele tse tshweu, ba tshwere dipalema matsohong a bona, ba ntse ba hoa ka mantswe a phahamileng ba re, poko ke ya Modimo wa rona o dutseng tironeng le ya konyana. Mme manyeloi kaofela a ne a eme a teetse tirone le baholo le dibupua tse phelang tse nne hare. A ne a wa ka difahleho pela tirone a rapela Modimo a re, amen. Ho Modimo wa rona e be poko le kganya le matla mehleng le mehla, amen. Yaba e mong wa baholo wa hlamisa molomo wa hae a re, bana ba apereng diaparo tse telele tse tshweu ke bomang, mme ba tswa kae? Ka re ho yena monghadi ho tseba wena. A re ho nna, ke ba tswang mahlomoleng a maholo, ba hlatswitse diaparo tse telele tsa bona ba di soufaditse mading a konyana. Ke ka lebaka leo ba leng pela trone ya Modimo, mme ba o sebeletsa motshehare le bosiu tempeleng ya ona. Mme ya dutseng troneng o tla ba sireletsa, ha ba sa tla hlola ba lapa le ha ele ho nyorwa, ha ba sa tla hlola ba patwa ke letsatsi le ha ele ke le batama le leng, hobane konyana e hara trone e tla ba alosa, mme e tla ba isa didibeng tsa metsi ya bophelo. Mme Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona. Le ke lentswe la Morena Kristo le hlonolofatse le ae ka rona, mme rona re phele ho ya ka lona. Yesu Morena wa rona, amen. Nako e re leng ho yona re tlo kopa temana ya sefela, re ya item number 2 mo re tla bang le lentswe la kamohelo ka ba lelapa. Mohube Makgolane, ha ke tsebe hore ke ntate kapa ke mme, ha wa fuwa title le mo. Mohube Makgolane, ke careful because batho ba mo hae mo mabitso a bona a kela motho lebitso e ka re ke la ntate a thike mme kapa ntate Mohube Makgolane, wa tseba o kopuwe ke le hae, tlohe o tlo amohela setjhaba se mo emza. Kele mobe, kele hesea hara izadi ke a leboga, ke dumedisha batho ka moka ba ba phuthegileng ka ra tulo ye ka leina la Morena wa rena Kriste Jesu, amen. Ba ga Makgolane ba le amogela magageshu ka ra tulo ye, ebile ba leboga honore le tlile le re thegile ka moraga ge le kwele megoši ya rena ya gore re wele ka mahlong. Ke nnete ke eme mo go no le netefaletša le go no le kgonthišišetša gore yo la tata go rena mogolo wa rena Makgoleng Godfrey Notlo o robetše boroko jo bogolo, gomme yena o fetile lefase la ka keno ka di 29 tša December ya 2021 ana ngwago wa go feta. Bjale magageshu ka ona mokgwa re thomile ka tirelo ya hae ka go mo hloboša
bjale re leboga modimo gono re o re adimile o notlo nako e teletšana notlo o fokotše sebaka se se teletšana mara re leboga modimo bjale ka ge ke šetše ke boletše gore notlo o phetše sebaka se se telele le moroto wa gagwe ke nagana gore e ka no ba babedi ba bararo mo bao ba sa leng gona mengwaga ye 19 le ka bona gore modimo ka nnete o re file yena o notlo bjale ntle le go senya sebaka magagešo re no re bao ba phetšeng le yena ba gotšeng le yena ke bona ba ka tlago ba re ge lenaneo le ntše le tšwela pele ba re fa sela le sela ka tšeo a re tlogeletšeng tšona ka go rialo ke a le amogela ke re lokologang le kgoneng go tšea karolo ka gare ga lenaneo le la go fegeletša papa go rena bao ba nyakang go araba pitšo ya tlhago ka mo morago ga holo ye go na le di-toilete tše 3 tša go thetha ye tala ka kua bohlabatšatši ke ya bontate then ka mo bodikela tšatši tše 2 ke tša bomma mosepediši wa modiro tla ke eme gona mo ke re ke leboga sebakanyana se kopa sanitizer yela man e senang spray yela yang kgama yela ke kopa yela ha ntse re bina temana ya sefela re kopa Ramabele Makgolane ke kopa re eme ka maoto re bala tsa bophelo ba mofu le tlo utlwa jwang dilo tse balwang re bina a tshwaneleng bophelo ba mohu Magoleng Godfrey Magolane o belegwe ka tšatši la 9 February 1931 mo Lapurong Pelangwe ga Nkwana e le leitšhikulo lapeng la bana ba bane la baku Ramabele Ngwanatho Bejane le Nkwane Magolane o thomile sekolo Pelangwe Primary sub A to standard 2 a fetela ka Nkwana Primary standard 3 to 5 mme a ya a phetha mphato wa boselela Mangopane Primary ka Ntšhabeleng morago ga fao o ile a fetela sekolong se se phagameng sa Ngwana Mokube ga Mphahlele go tloga ka form 1 go fihla ge a phetha lengwalo la JC ya Maloba o šomile bjalo ka Mmapalane Witwatersrand Native Labour Association Wenela o fihla ge a tlo rola modiro e sa le lesogana ka baka la bolwetši
o be a le leloko leo le tletseng la kereke ya Methodist ka mono borwa ba Afrika. O tlogela bana babo ba bararo ba rre Thobela le Maripe ga mmogo le kgadi ya tsona, yena yo a mo okileng lebaka le letelele ka lerato, kgotlelelo le tlhompho, Ramathabadi. A moya wa moroka le bole Mina Phuthi Notwa Phahla a monate o robale ka kudu. Ke a leboha le ke a dumedisa ho bao e leng hona ba kenang lebitsong le letle la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Program ya rona ya itsamaisa a ra fetola selo mo ho yona, re kena tabeng eo e latelang o seng ha letsatsi leo. A re rapele morena le modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re a leboha lo seng ha letsatsi le selemong se setjha sa 2022 ha o re dumelletse ho bona letsatsi le. Wa re tsamaisa modimo wa rona o tswa dibakeng tse fapaneng, ra tlo kgobokana mo holong ye modimo wa rona eo re e fetotseng lehae la Makgolane o seng hona. Re tla modimo wa rona re tlo ema le bona pela le bitla la moratuwa wa bona, re ho bona modimo isantsane le modimo. Lentswe la hao modimo wa rona e leng dijo tsa bophelo, e leng setlhare ho ba bobolang, e leng matshidiso ho ballang le badilwe. Re kopa modimo wa rona e be wena ya le hatellang lo le ngola dipelong tsa bona, mme le ba fetohele matshidiso, mme ba phele ho ya ka lona ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Years le matsatsinyana a se ya hollelwa, ke ya ho leboha. Ne ke ile hae ka di 31 ke tsamaile mona ka Labone 800 kilometers kilopata Mamogolo. O nana le 91. O na sa tsamaya le nosi, o na tsamaya le abuti mora wa hae wa Matsibulo, o nana le 69. Joanong ke ile ko kalala ke khutlile bosiu selemo se kgauile ke le tseleng, ke le lekisitse hore mosadi ya njiste Mphehla a ska ba kgaola selemo a le mong hobane ne ke tsamaile ke le mong. Jwale ke ne ke ba bolella go hae a se a re tlolela mo lo phetse ebile re bone le tshotleho ya hae dilemong tsa hae. Jwale ha se tse a butia ke dumela hore le ha Makgolane sa jeno it's safe for me to say that hore ha re tlolela ntate Makgolane, re tlo leboha modimo ka bophelo ba hae. Re mmone jwalo ka ho balwa mo bolwetse ba hae bo qadile le sohae le sukutse sebaka. Jwale ntse ke bolela ntate ke tsamayang le yena ke re ho yena wa mmona modimo ka 1953 o ke tswang Mongolong, a isale ke mo tseba a lwana bophelo ba hae kaofela, but modimo
modimo mo phedisitse go fitlhelela ba le dilemo tse 69 jwale ntate Magolane ke mmone rakgadi o rata go leboga tshwanetse re e totobatse ne ke maketse go tlhoka rakgadi o fetile rakgadi ya motse ola wa RAM Tema Memorial Chapel gore na o rakgadi ka dife o ipontshitse gore ngwana mmao ke ngwana mmao mo hlokometse o mo ratile o itimme dintho tse ngata wa mo fa lerato nako le nako ha ke tlile mo tlo mmona ne ke bona ka mokgwa ka nako ya go ka teng mo lata ka moreng o mo tlisa gore re tlo ja senalo le yena a sa utlwe ka mo ditsebeng a sa bone o no le mahlo a hae o no le ditsebe tsa hae re leboga modimo ka wena mme modimo a o etsa hantle a o hlohonolofatse ke dumela gore ba bang ba ithutile mo go wena gore ngwana mmao ke ngwana mmao le ha ka ba jwang motho ha lahlwe motho a ka lahlwa ho bolang hona ho tla apara ho sa boneng le ho shwang hona ho tla apara ho sa shweng mantswe ana a ngolwa ke moapostola Paulos a ngolla phutheho ya Bakorinto eo ho thwang lengolo le la pele la Bakorinto e ne le lengolo la karabo ya moapostola Paulos a ngolla phutheho ya Bakorinte e neng e mo ngolletse ke tlo pata batho ba di-telegram ntate Godfrey ke ba le ba di-telegram ba neng ba ngola mangolo le be le nka nako di lo fihla go motho ya le fumanang a ba le bala ha qeta go le bala a ngole le leng le lona le tsamaye ka yona tsela eo di lo fihla go le yang go teng ke tse ding tsa dintho ke kopa re se ka ra tsikinyega gone re tlwele mama ga nna ke le shapo ka ena le lona le tshwanetse le shapo tsietsi gore wa raba lebolwena ka botima fela ke yo nngwe ya dintho tse ntseng gore re le batho ba batsho re iphitlhele re boloka bafu ba rona ka di-weekend fela gobane communication e neng e tsamaisa melaetsa e neng ka sebaka gore e lo fitlha ko boramogolo ko kae-kae gore a tsebe gore ngwanabo o hlokafetse a itukise a batle di-transporto a re iphitlhetse re le moo because ka nako eo bontate a rona ba ne ba sebetsa maburu jwanong ba tshwanetse ba fuwe nako eo but ha re boela morao pele ho maburu re ne re tseba gore ho no sena dimmoshara e ne re ha motho a qeta ho hlokafala ho bo tshwarwa kgomo mosakeng e kgaolwa hloho e ntshuwa letlalo la yona ho apesiwa mofu ka thapama mofu a ba lo robatswa kgomo ye e be e jewa ka lebaka la hore e setse e le teng e se hore kgomo ye ha e seyo lefu ha se lona kgomo ine hlabelwa hore fela ho fumanwe letlalo la yona
ho phuthela mofu a iswe mabitleng. Jwanong matsatsi a ra di dabola le ha re setse re na le letlalo la sekgowa re santsane re batla kgomo. But it's a subject for letsatsi le leng. Mme ko ke tswang ko teng nama ya teng e bitswa mogoga. Dijo tsa teng ha di apeiwe ka tsela e re apeyang ka yona. Di apeiwa ha siwa nama ya teng ha e hlatsuwe completely. Ha o e ja ya lumetsa. Bula bona dijo tse nang le santa. The reason is that ho tshwantse ho be le phapang pakeng tsa dijo tsa monate le dijo tsa lefu. Ho etsetsa hore ha re ja re hopole hore by the way ha re ja so re ne re felehetsa e mong wa rona. Phutheho ya Modimo e ratehang. Paul then writes lengolo leo a lengolletsweng e le karabo ya lengolo la ba Korinte. Ba botsa dintho tse ding. Those were theological pillars tsa tumelo ya phutheho ya ba Korinte. Tseo di neng di le questionable ka mantswe a mang hona le batho ba botsanang dipotso ka tsona. Ye nngwe ya tsona e ne le taba ya lenyalo hore na ho etsuwa jwang ka lenyalo la ba Kreste. Phutheho ya Modimo e ratehang. Mme ha re bala chapter 7 re kopana le mo Paulos a ngolang a kgothatsa banyalani hore na bophelo ba lenyalo bo tshwantse bo be jwang. Paul ho ya ka history ya Bebele o na sa nyala. And under normal circumstances ya kwa ke tswang ko teng o na sena puo ya ho kgothatsa batho ba nyalwang a sa nyala. Khope ha e tsebe ho bua ka lenyalo e le khope. Ke ka ho ha ngola mo lengolong le abare monna le mosadi, monna o tshwantsang ke mosadi ya le mong a bua dintho tseo kaofela. Ha qeta hona le mantswe a sebedisang a re ke a le kgothatsa e seng Modimo nna Paulos. Hoja ho ya ka nna monna le mosadi ba ka ba dula ba sa nyala. Ho etsetsa hore ba tsebe ho sebeletsa Modimo ka phuthulo. Phutheho ya Modimo e ratehang. That is why it's very easy for baruti ba kereke ya Roma to serve God without fear. Because kerekeng ya Roma ha ba nyale. Mme ka lebaka leo ha bana bana le basadi. Ha ho thwa sutha mo le mmoteng o ye nngwe ha sukudisi o paka bekenyana ya hae wa tsamaya. But rona ba o re leng diphutheong tse ding mo nang le mosadi le bana le ha o bona hore maemo e kare ha siama o nyamezella ba ba ile morwalo wa hao ba o tshwantseng o ba hlokomele. Phutheho ya Modimo e ratehang. I don't think if I was not married I would be where I'm at. Kereke ya Modimo. But Paul was addressing ditaba tseo tsa lenyalo. Ntho tseo Paulos a neng a di addressa e ne le dijo tseo ho neng ho thwa they have been to idols. Phutheho ya Modimo e ratehang. And medingwana ha se ba ke batla tseo tse pedi tshware sentle ke ikutlwa mo ditsebeng ha ke bua. Idols are not ancestors. And therefore, hona le batho ka hare tumelo ya Kriste who have relegated ancestors to idols and think when others are venerating their ancestors, they are worshipping idols. It is not that. Those two things ha di tshwane. And therefore, ho nona le maikutlo ao hobane ho nona le mana nakong eo e rapelwa ebile hona le dijo tse neng di newa medingwana eo. And therefore Paul o ngollwa lengolo le ba re ho yena ana rona ba o re dumelang
Jesu Kriste a re ka ja nama e neetsweng medingwana na. And Paul was answering that part as well. A bua ka ditaba tsa dijo tse neetsweng medingwana. Phuthego ya Modimo e ratehang. And he's encouraging phuthego hore bao ba leng a kre ka hara kereke batho ba santsaneng le bana tumelong regardless of their age, e santsane le bana spiritually, they are still infants. Ba santsane ba nwa nestam number 1. Hona le bao ba jang papa jwanong, ba jang bohobe. Hobane ha ba sa nwa motoho, ba ja dijo tse tileng. And therefore Paul says those who are matured spiritually ho feta ba bang le ha o sna phoso ho ja dijo tse neetsweng medingwana. Don't do it in the presence of those who are still infants. Let those who are infants may fall mo tumelong ya bona ba ska ba kgona ho etsa ka tsela e tshwanetseng. Come on, John. There is nothing wrong ka ho nwa jwala. Ha ke re batho ba tsamaye malong. But it is wrong when those who are mature spiritually drink and abuse bojwala pela batho bao who are still infants, because they are misleading them. And ke ka ho re dumellanang hore bojwala ha bo a tshwanela ho nowa ka mantswe a mang, because bo na le potential ya hore can mislead those who are following you. The third thing that Paul is addressing, phuthego ya Modimo e ratehang, ke tsoho ya batho. When they were asking him all sorts of questions, hore na tsoho ya bafu e tla tla neng, ho tla etsahala jwang ka tsoho ya bafu. People were saying hore ha ke shwa ka difigara tse ke leng ho tsona, ana ke tla tsoha ka tsona na. People were asking themselves hore mebili e ya rona mohlang tsoho ya bafu re tla tsoha ka yona na. Phuthego ya Modimo e ratehang, maoba ho no bolokwa ntate Tutu ko Cape Town, and mmele wa hae wa crematiwa, and the debate around the resurrection e be simolla hape. People were asking questions, mohlang tsoho ya bafu o tla tsoha jwang e le molora. Phuthego ya Modimo e ratehang. And therefore my answer was very simple. Ho tlo etsahalang ka bao ba jelweng ke ditau, ba jelweng ke ditlhapi, ba jelweng ke dintho tsa mefutafuta tse ba jeleng tsa ba sila, tsa ba ntsha, tsa lo ba lahla somewhere e le waste product. What will happen with them? And Paul says lapa la Mmakgolane ho bolang hona ho tla apara ho sa boleng, mme ho tlo felehetsa ntate Mmakgolane ya neng a phela jwalo ka rona, ya neng a apere ho bolang, ya neng a apere ho swang jwalo ka rona bohle. But re a dumela hore mohlang trumpeta e llang bafu ba tsoha mabitleng le re lentswe la Modimo, that which perish will be clothed with that which does not perish. Phuthego ya Modimo e ratehang, ho bolang hona ho tla apeswa ho sa boleng. Ka mantswe a mang, mohlang tsoho ya bafu mebili ya rona e bolang e tla be e apesitswe mmele o sa boleng. Phuthego ya Modimo e ratehang, Morena Jesu Kriste o ile a kena lebitleng ka mmele o bolang. Ha a tsoha ka mmele wa hae o kganyang. Ke ka ho lentswe la Modimo le re lebitleng la hae o ile a bonahala kganya e kgolo. A tsoha ka mmele o sa boleng. And therefore le rona bao re dumelang ho yena mmeleng o bolang, mohlang tsoho ya bafu re tla apara mmele o sa boleng. Phuthego ya Modimo e ratehang. And therefore ha ho aperwe
ho sa boleng ho na le transformation e etsahalang from that which perishes to that which does not perish. And therefore, ho utlwahala mantswe a Johane a ngola Phutehong, a ngola bukeng ya Tshenolo, e reng ke bo mambale ba diaparo tse telele tse tshweu, Phutheho ya Modimo e ratehang. And lentswe le re morena ho tseba wena. And Bible ya re o re ke ba tswang mahlomoleng a maholo, ba tswang mokhathaleng wa dintwa, ba tswang motjhesong wa letsatsi, ba tswang lebatameng la serame, ba tswang bolwetseng, empa ba apere diaparo tse telele tse tshweu, mme diaparo tsa bona ba di soufaditse mading a konyana. Phutheho ya Modimo e ratehang. In this scripture, they are not addressing the issue ya diaparo, but they talk of a new body, a body that has clothed ye e bolang mehaba le e sa hloleng e bola. Ke bo mamba ba bereng diaparo tse telele tse tshweu, ke bao mebele ya bona ya selefatshe ka lebaka la lefu le tsoho ilang ya fetolwa hoba mmele o khanyang o tshwanang le wa Keresete. And here Bebele seaparo se ba se apereng ba se soufaditse mading a konyana. And therefore, those whose bodies are no longer perishable, Phutheho ya Modimo e ratehang, ha ba sa lapa, ha ba sa nyorwa, ha ba sa tjheswa ke letsatsi, ha ba sa utlwa dipuo tsa lefatshe le, seo to worship ka nako tsohle altareng ya Modimo. Ho thwa ba bina ka mantswe a sa tjheng, ba binela konyana e hara troni. Lentswe la Modimo le re konyana eo e tla ba alosa, mme ba nke e ba ise didibeng tsa metsi a bophelo. Phutheho ya Modimo e ratehang, lelapa la Makgolane, we are bidding farewell to Ntate Godfrey in the body that is perishable. But re na le tshepiso ya hore ba ho leng ho Keresete ba tla tsohela bophelong ba holoka. Mme re a dumela hore tsohong ya bafu Godfrey will rise, and when he rises, he will not rise in the body yeshwang, but he will rise in the body that never perishes. And therefore he will join the choir ya lehodimo and worship God ka tsela eo ho sa feleng ho yona. Re eme mo, we can look back in the years tsa Ntate Makgolane. Ho thwa o kutsi e santsane le lesogwana ka hare ho mmele o tsenyehang, o bolang, empa jwale ke lesogwana ka hare ho mmele o sa shweng. O tla bina le bao ba binang pela konyana lerato le ba lopolotseng. O tla bina a sena ditlhong pela Modimo wa hae. Mme re eme mo re tlo re ho lona tshedisehang, mme o tshediseheng ha lona, please take solace o tseba hore motswadi wa lona, abuti wa lona, your brother o tla apara ho sa boleng. Mme le rona ha re le mo, that time e tla re fihlela. Then Paul goes further in the book ya ba Thessalonica chapter 4, haring ke rata ha le ka se la hloka tsebo ka ba robetseng. Phutheho ya Modimo e ratehang, hobane trompeta e tla lla, mme bafu re ka se ra ba raka ba ileng pele ho rona. Those who had gone ahead of us will rise first. And how ka etsahala hore trompeta ille ba bang ba rona re santsane re le mmeleng o bolang? Phutheho ya Modimo e ratehang, re tla nkelwa lerung mmoho le bao ba tlabeng ba apere mmele o sa boleng, mme re nkilwe re le ho Keresete bohle. And we are gathered here this morning to say to the Makgolane family,
Ntate Godfrey le ha a tsamaile a le mmeleng o senyehang o tla tsoha a le mmeleng o sa senyeheng. Mme re na le tumelo ya hore re tla kopana kganyeng le bohle ba hlotseng ba bina pelakonyana lerato le ba lopolotseng. And as we gather here, we say, go well, Ntate Makgolane. We have seen your suffering, but you remained militant regardless. And therefore, now that you have joined the choir of the church triumphant, your uniform has now changed. You have been clothed in the body that does not perish. And therefore, we believe that you will join the choir and sing hallelujahs and saying, Kriste ke morena. Amen. We swear kanya le hlompho le boholo ho ya dutseng troneng ho tswa dibupuwa tsohle tsa khumama tsa re hlompho le kanya ke tsa ya dutseng troneng. And hoseng ho, as we gather, we give thanks to the one o tsebang ho fetola mebele ya rona. Hore seo se neng se re tlisetsa ditlhong. It's not easy. It's not easy. I have seen Ntate Makgolane. And every time when I leave, mo tseleng I would always pray, Modimo, ke batla ho shwa ke bona. Ke a kopa. If I must die now. Santsane ke bona. Nkambane ka sokola go. But ke galla hore ke shwe ke bona. It was not easy. The things that Ntate Makgolane experienced in this perishable body are the things that no one wants to experience. Not even me standing here, I don't want to experience those things. I always wake up in the morning and thank God for a new day and thank God wa tseba ke Modimo e ka re nka ba mo dingwageng tse ka nna mo mmeleng o forever. But the truth of the matter is that is just a dream. It's a pipe dream because this body, it is perishable. And therefore, as we gather here, we must never be proud. Some of us are material things and think we are above others. For the day will come when these perishable bodies will have to go. And that must be the biggest question. And therefore, Paul says, it is difficult to understand this statement, but when you have been clothed, you are able to stand proud and ask death that seeks to embarrass you and saying, Lifu, umitsitswe ke tlholo. Na lifu, tsinene ya hao e kae? Wena le bitla ho hlola ha hao ho kae? Phutheho ya Modimo e ratehang a re leboheng Modimo o re neileng ho hlola ka morena wa rona Jesu Kriste. When you have been clothed with this body, you are able to understand hore you can look lifu ka mo mahlong and say moholona, you have no power over me. Muruti Ike Molwari ne re boloka Mamuruti Losaba ko Itsoseng, and he was speaking at the funeral. Muruti Molwari ke khopana fela o mokorotonyana o mokana le mmelenyana wa hae ko monnyane. And then he stood there and said, I wish and I believe we all relate to that. Orinere ha ka tsama mo strateng a kopana le dibuli tsa mo strateng ba le baholwanyana mo ho yena ka matla le ka dikgoka because of his stature. Ba mo nkela ditsa hae le ha rumilwe ba mo tsela tšhelete. He will always go home embarrassed because
ba mo embarrassitse ka hara batho. And when he gets home, he will go and report hore ba ntsetseng ebile ba mpethile le ka ditlapa ba ntshetse le ka santa and all those things. And then ore ka nako tse ding they will plan le bo buti ba hae ba baholo hore go, we will follow you from a distance. And when these bullies come, ba fihla ba mo tshwara bo buti hae ba fihle ba hlahe and a fihla mo protect mo hara bona and discipline these ones. Are every time when the brothers are not there, otsotsi ba mo tshwere, he will look at them a baleye a fihla eme mola a etsa hore ba ska ba khona ho mo tshwara o mo tlapa a ba bua le bona a ba re mo bona wena roto kwena o tla kopana le dithaka tsa hao and mohlandu o tshwarang di tla o trapa ha fetsa re ha ke fetsa I'll be running home. Phutho ya modimo e ratehang. And this letter that Paul is writing in this statement, when he's addressing death jwalo ka ntho engwe na le dikgoka fela e tsamayang e re utlwisa bohloko e tsamayang e re embarrassa. But he then looks at death and saying to death, wena, you will do me nothing. Why? Ka lebaka la hore re neilwe tlholo ka morena Jesu. For he died and went into the grave, and he rose again, and he defeated death. And to give us that pride to stand and look death in its face and say to death, where is thy sting? Lebulela la hao le kae? Tsinini ya hao e kae? For you have been defeated. Lapala Makolani, we are gathered here, we are looking at death in its face with you and saying to death, Tsinini ya hao e kae? Hobane re neilwe tlholo ka Kriste morena. And therefore, le ha re shwa re a tseba hore re tla phela. Mme mang le mang ya phelang a dumela ho yena a keke a shwa le ka mohla o le mong. For this thing e apereng ho shwang e tla apeswa ho sa shweng. Mme ho bolang ho tla apeswa ho sa boleng. Lapa la Makgolane phutho ya modimo e ratehang a re leboheng modimo hore ho bolang ho tla apeswa ho sa boleng le hore re neilwe tlholo ka morena wa rona Jesu Kriste. And re felletsa ka mantswareng ka lebaka leo bana beso ba ratwang tia matleng le ske la sisinyeha mme le nne le eketse ka mehla o sebeletsa morena le ntse le tseba hobane mosebetsi wa lona ha se wa lefela moreneng. Let the death of Ntate Makgolane not separate you from the love of God. Tisang ke hona ho sebeletseng morena le ske bela nyamiswa ko tsamaya ha hae, for he will be transformed into a new body. And re bua jwalo ka moopedi o reng re tla kopana khanyeng le bohle ba hlotseng re bina pela konyana lerato le ba lopolotsweng. Robala ka khotso Ntate Godfrey Makgolane, mme modimo o tshidise le lapa le la Makgolane le bohle ba amanang le lona le kereke ya hae eo neng o le karolo ya yona ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. A re rapele morena le modimo wa rona Ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re a leboha, re lebohela lentswe la hao
e leng dijo tsa bophelo. Re lebohela lentswe la hao e leng matshediso. Re lebohela lentswe la hao e leng lebone la maoto a rona. Peo e jadilwe, Modimo wa rona re e tlohellela ho wena, hore wena Modimo wa rona o e nosetse ka matsatsi le matsatsi. Ebe wena Modimo wa rona ya bonang ha o loketse hore peo ye e tlhoge e beye ditholwana. It is not to our glory, but it is to your glory. And re Modimo wa rona e ba le lehae la Mmakgolane nakong ye ya kutlo bohloko ha ba kgaohana le motswadi wa bona, o ba tshediso ba matlafatse ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Nako re leng ho yona re tlo bina temana ya sefela. Re be re bitsa dibui tsena tse latelang ba nyolohele ka kwano. Polelo ka mogogi wa mofu mme Mama Mabolo, and then ho tle mme Reggie Mabitsela ya tla buang jwalo ka motlamedi. Ha re bina temana ya sefela, they both come up here, ha o mong a suta o mong wa kena. Amen. Ya le dumedisha leineng le le botse la morena le mophološi wa rena e leng Jesu Kriste. Amen. Modimo o be a adimile, Modimo o buetše o tšere. Nna ke eme mo ke tlo bolelela class number 4 ye e leng gore e ka gare ga di-class tša rena tša kereke ya Wesele kwa Teflop Society mo malome a wela gona. Nna senke ka mmitša ka leina, ke no tseba e le malome. Mo malome a wela gona le Rakgadi. Ke kwa ke felela ke mantšu ka gare ga class ya rena ka baka la gore ka gare ga class number 4 re be re rotator go ya ka malapa le malome re fela re mo etela, le ge e le gore re be re sa kgone go dula le yena ka baka la seemo sa gage. Re be re re ge re opela malome a responda a le ka kua ka moreng. Rakgadi o tlo misa di-routine tše o bo o di diela malome. Ke kgopela gore o tšee nako ya gago ya go hila ka baka la gore o tlo re nako le nngwe le nngwe o santše o die selo wa gopola gore ketse ke be ke diela malome. Rakgadi o ba phela a mfounela mafelong a kgwedi e nngwe le nngwe, o no re ga mpotša gore malome o sepetše. Ka gopola taba ela ya gore Rakgadi kana mafelo a kgwedi e nngwe le nngwe o a mfounela a tliša ditshwanelo tša gagwe le malome. Ke kwešiša gore ga a le tseleng gape a itlo tla go nna o tlo gopola gore ketse
ke be ke tla ba ke swere le ya malome gompotša ga ragadi tšea nako ya gago ge o ekwa gore o nyaka go lla ino lla ragadi gore o tlo kgone moya gago o tlo kgone go khutša a ke ne mantšu a mantši ke no ba ke na le temana ka mo go ba Filipi ba bone yona e thoma mola go 5 e fihla go 7 yona e balega ka tsela ye e re boleta bja lena a botsebe bathong botlhe morena o gaufi le seke la belaela selo mo go ka bago le tše le di nyakago le di tliše pele ga modimo ka kgopelo le ka thapelo e nago le tebogo gomme khutšo ya modimo ye e fetago tlhaologanyo yotlhe a e boloke dipelo tša lena le kgopolo tša lena go Kriste Jesu amen. Ke le dumediše leineng le lebotse la morena Jesu Kriste amen ke dumediše le ntate moruti phuthego ka moka e feleletše ha tsotlhe di ile go šala modimo motshepeng e sa le jwale le tle le kene hae molaetša o ya go botlhe ba ga Mmagolane meloko le metswalle mo mohla re tlo phutha mašaledi a malome ka ge ba šetše ba boletše rena kerekeng ya rena re no tseba e le malome and he was so special to God gobane le ba ga Mmagolane le bile special ka taba ya gore malome ke malome wa botlhe ka moka ragadi ke ragadi wa rena ka moka a se ntho e re e tlwaetšeng malapeng a mantši mara lapeng la ga Mmagolane malome be re no tseba e le malome wa batho ka moka re leboga modimo ka bophelo ba malome molaetša wa ka eno ba gore ba ga Mmagolane a re tieleleng thapelong 90 years ke di-bonus tše pedi tše modimo a kileng a di fa malome Psalm 23 morena ke modiša wa ka ikokotleleng ka yona ke a leboga o tsamaile ka program ya ka ba tšena batho ba ka tsa staging re a leboa batswadi nako re leng ho yona re tlo bina temana ya sefela re be re emisa polelo ka ba ha Mmagolane Kalushi Mmagolane ke kopa hore ba tle ba salane morao le ba hankwane Maripe Mmagolane Maripe Mmagolane o emela ba hankwane and then Kalushi Mmagolane o emela ba Mmagolane ke kopa letle le babedi o mong a be mo ha o mong a ntse a tswelletse a di fokotsa
a ko go leboge mosepediši wa modiro wa mahloko ke fa legatong la ba Mapulaneng re lahlegetše Magagešong fa re lahlegetše ke Letsaroga Phoka re lahlegetše ke Sehlabathedi Kgorong fa o ya ba hwetšang maele a tša bophelo le tlhompho notlo a phahla a Mnare ke re ke Letsaroga Phoka ka baka la gore ke be ba balang dibuka ka sešha ka fawe re leboga ge le ile go kwa ba Mapulaneng ba re mogoši le hono la re ema nokeng la re thekga la re homotša ka fawe ragadi o se lahle gadi mošomo o bohlokwa o bo dirang wa tlhompho le boruto notlo a phahla a Mnare re go bone rangwane o re emetše ka gore o tšo hwetša legae kua a bophatodi a mangana ka nako e le thata ka fawe re a reta notlo a phahla re robale ka khutšo notlo a phahla a Mnare Sebatakgomo le dumediša ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta. Ka gopola gore ka baka la mogala jwa o mfihlešitše kgole notlo mogolle e reng ke le sebeleng tsela yela la go tla ka yona le tšwa leporogong le tsheke noka le le go tshela noka ba hwetša motse ka thoko ko gona forong ka ba ka gopola gore ka nako yengwe ya bomogolle tšele di bonego di be di se gona sa mathomo le bone tharo ye nngwe ye botsebotse nna re be re sa etseng e be se gona sa bobedi le bone dikolo ka mothokeng rena ka ba ka gopola dikolo di be di se gona be re tsena ka fase ga mohlaro wa gona sole mola kgauswi le ba ga malome be re tloga kua forong ka maoto re sepela
re tsena ka fase ga mohlare mola ka dira A go fihla ka standard 2 ga re feditše re dira 3 kore re a nyoga jwale le fetile le seotlo re tloga forong re ya ka Gankwana sekolo ka gona re thoma go bona gore go na le moago o bitswago sekolo re bogela taba tseo Nkwana Primary School le yena Lekwele o tsene gona le nna re tsene gona yena ebile a re o ile go tsena ga ya pele ka nako eo le di-standard sesebediso gona a ya ga ntšhabele Lekwele jwale ke ka mokgwa re ba gore phela ka gona e re seta ka lebaka gore le dikolo be re sa tsene sekolo se tee fela nka bolela maaka ga ke sa le botse gore rena re be re iša sekolong se sengwe sa bobedi re ya Komeng ka baka la gore mokgaladi o a lego pela ga lena tlhogo e tšhweu yo ke nna ke mo latelago yena o latela ola ka baka la go la re bona re photlhagana bana ba bararo ba bašimane ga e ya mo sekolong sa Koma o ile ka India ge le ka bona saenela e ya ka India ga ba isele ke mo a tlo go wela mphato wa gagwe wa Matuba gore yo a tla kgone go tsena mphatong wa gagwe wa Matšhedi nna ke tle ke kgone go tsena mphatong wa ka wa Magao kolo tšeo ka moka re be re tataiša ke yena ka gobane e be le yo mogolo ke yena wa mathomo wa papa go rena Nkwane Phahla mo e leng gore ile ba bašimane ba bararo yena kwa mathomo se o thomile a na le go tloga ga rena re bile ke tšhoile gore ga thome re na le mahlatse a gore Modimo kgona gore fa lephelo le leteletsana ka mo gae re be re lebetse gona le golo gona re leboga kudu jwale ka mokgwa go lego ka gona ke yena a bego a retile pele ke yena ka dikolong goba ka Komeng e lego yena a bego a re tataiše e leng kere go le go a direga gore papa a hlokofale ka 1957 nna be ke le ngwana Mohube ke dira form 1 ke ile go ba mpotsa ba re papa go hlokofetse o boletse moruti gore ka nako ewe fa ba no tšea mokgopa ba bo dira ga ke tloga ga mphatlhele ke tshela leprogo ke tla mo gae ke hwetša šetse a bolokile ba mpotsa ba re wa nna re phethile a ka mmona ke ka fawe ke bego jale ile ge papa a hlokofetse a tšea Baton ya gore jwale a re iše sekolong gape ka nako o di-NSFAS di be di se gona ge o sene le tšhalete ya go ya ka sekolong wa patela whatever they want o ya gageng pele le mola sekolong o kgonne go nkiša ngwana Mohube ka kgona go ya Kilnerton ga re le mola Kilnerton be re kgona le ka di-weekende gore e ka bo Colby Willows Acadia se bereka ka dikateleng gore re kgone go oketša monotlo a re lahlelang gona ba strikile ka kua sekolong sa Kilnerton ko namela terene kudu sport ka namela terene tšhele a feta e lebantše Gauteng fihla ke fihla stationeng sela sa diterene ke fologa ke tsene ka Elof Street
ke theoge ke ya wenela mo a bego a bereka gona go oketša fawe re tla namela ra ba ra ya ba mosemhlophe phomolong dube naledi e be le mathomo re bona dilo tse ba reka diterene re tloga gona fa jale o šomile motho wa batho notlo e le motho wa lerato wa kgotlelela wa go kwela bohloko bana ba sengwadi mo a be wa ngwadile gona moruti ke ka baka leo the whole South Africa pele ba kgona gore ba montšea a tla kereke fao batho ba le botsa mongwalo wa gagwe o la batho ba gane penmanship o bo ka seke wa o batamela godimo ga fao e be le tsoro la re mpona ka mokgokeleng ka gona le bona leo ngwanabo a kere la re bona e sale re no ithata ka baka la gagwe o ba re le je koto le seke le no apara o ka re le a jwaleng a ke tsena ba le ithate le apara gabotse batho ba tla kgona go lorolela dikefa ya ga ke ya mafelelong thuto ke mohlomong le nna le tla e hwetsa e a re rutileng ga e be le tsoro a re ke dilo tse nne can call them 4 gore o tlo kgone go ka modimo a go gaogele o kgone go fitlha gole le lena le ka tla la ikeela yona ya le thusa number 1 a re ke thapela ga o rapela modimo kgona go gaogela matšatši a gago a oketša wa ba fitlha 90 wa ba ba e feta number 2 o seke wa nwa jwala o seke wa ga o bona jwala o tšhabe gobane jwala bo tla go dirisa tša pharo sa boraro don't smoke tla goga le dilotsoko tša go se tsebe gore di go iša mo kae ke ka fawe boraro bja rena le kgatsedi ya rena by the way ya o ile ga thoma a fokola seo ke leboge ngwaneso ke ga ke motšea ka gore yena o kile a kerekišana le nna nkiša kua ka tša bophelo ga a sa tshwatla kgona ka motšea ka swanela re kutlwe le ena ka mankweng ke ka botsa gore e tla ba phoso gore ke re a le ka mokgwaleng ka gona ke mofe ngwana mosadi o mongwe ka re ke ne ngwana mosadi o e leng gore ke ngwana wa mosadi wa mmagwe ka gadi ke a go kgopela ntlhokomelele le mogolle ene a tla a mo hlokomele ka lerato le tlhompho le kwele le a di bona e le gore ke nako e telele o ba sa nwe o ba sa goge o ba rapela sa mafelelo a re wa tseba keng bana beso phutšhana bontlhana e gola ka go ikilela a re le ge wo mongwe wa bakgotsi ba gago ba basadi a ka go bitša re ke tlile monna ka o ile borwa ke setse ke nnoši o no tšhaba o re ke lebetse tsweng o tšhaba o seke wa ya o tla no tšhala go roga wena o tlabe o phologile gobane phutšhana bontlhana e gola ka go ikilela le ikileleng le itote notlo o re rutile o re file mohlala tane tseo ke le botsang tsona ke a gola tse dingwe le tla itopela tsona ke re go lena ke leboga jwang ge le tlile le re felekeditše gomme notlo yena mina phuti yena moroka a le bole
yena no tla phahla monare a repo ba re ke boroka le bone mmina phuthi le ba kudu ka yena boruti ge nkabe se ka yena nkabe ke feleletse ka sub A yela ya mola mohlare pele ke kgonne go fetsa go ya ga Nkwana go ya ngwana Mohube go ya Khainato ka baka ya ka university ke tlo palela ka baka la ditšhelete ka ene sa se le se gona ka university ba gana ba ntshina ge tsaka e di se gona ba re go na le NSFAS ba ba fa tšhelete rena e be se gona amen ra leboa ba ha Mmakgolane le ba ha Nkwane a ke re le ngotse mo gore go na le ba emelang ba ha Nkwane okay re a leboha ntate Mmakgolane le ntate Mmakgolane re lebohile haholo ditaba tsa Kilnerton ka utlwa di-similarity moo gore ne re tsamaya ka diterene kudu sport mona no re a leboha re tswella pele polelo ka malome Molate Thobejane a tsamaya le Mogwera Huane Maditsi hope la nta ga ke bua be le bua ke sure gore la re ba teng ka pa ba yo because ne ke wonile gore ntate a ka se ka nna ba teng ka nako tse ding o sta fitlile okay ke tlo kopa gore a bua ntsa le mo a le mo teng re tla mo fa mic wetsa gore a se ka tlhatlogela kwana ke dumela gore o suntsana ba godile a ka se ka kgona ho etsa klapa Barok, ere, ka bolela. Barok a le ditlou. Mo re leng wa gona ke ga Nkwana. Ke ga Nkwana ke ka pelang mo re leng gona. Jwale mo le ka legola mpho Godfrey ke Mmakgoleng Motlogolo re ka ba ka bahlano ka bua gae ka gešo nna ke nna wa bohlano ba kgaetšedi ya ka kwa mathomo kgaetšedi ya ka mathomo jwale ke a lewa mara ke latlhegešwe ka lebaka la motlogolo ke latlhegešwe ka lebaka la motlogolo ngwana wa Mokgalabje ngwana a kgaetšedi ya ka wa bohloko ka yena o ntahlile o lahlile le bana babo Godfrey a ke bolele mengwaga ke bolela gore ke berekile nae kua ga Mselekase ke wenela bereka department tša di-mine bona e be le bomapalane ba go bereka di-fingerprints ba ba di-joina ba tswang magaeng ba ba re ba e tla kua ga Mselekase bona ba ba re ge re tšea ba tšea menwana batho ba e romela kua di-officing tša bona ba yo checka menwana ya batho ba
ga tloa ya dikomponeng ge batho ga tloa ya dikomponeng ga tlhokofala kwa dikomponeng ba romela nomoro mo ga bona ba tlo lebela go tša nomoro ya gore motho wa bona ga a sa phela o tswele o tlhokofetše jwale ge ke batho ba e be e le gore ga botse bano ba lokuti ka dilo tša mohutowe gantse ka mola ka re setlogolo o mapalane mara o e thate and o chepe a swa mapalane and o chepe e se gore o chepela mo fela o no chepa le go ile gae o no chepa go ya o no chepa o se ka tlogela go chepa nna ke a chepa nna ka bonoši ke a chepa bohumi jwa ka nna ke jwa go chepa ke jwa go chepa nna bohumi jwa go chepa ka re ntho o santse o re tlhokomela motlogolo o no chepa mo go jwale ge o apare gempe e tshweu o apare gempe e tshweu jwale ka go se lemoge batho ba bantši o a tloga o reka digempe tše pedi tše tshweu a reka le baselapa e tshweu baselapa ke a go hlapa ena ga a nagana gore ke a go hlapa ke re ao jwale ebile o rekile le baselapa e tshweu gore ee ke re right bona baselapa e tshweu re e fa mmereko o apare gempe ga tee fela sa mathomo o se ka boeletša gempe o apare gempe ga tee fela ka moswane go tsoga tšea e nngwe go tsoga o tšea e nngwe go tlolo dihlatswa o no tšea sešepe wa tlotša ba selapa eng wa thašapa mo ka go apere tšatši le tee ga e ne ditšhila le tsebeng gempe go e apere lekgono ka moswane go yo e apola ka moswane mo ga e ne ditšhilane wena o tšee baselapa e o e tšhokotše o e phumule o phumule le matsoga o e bee ka moswane e nngwe le nngwe go dira ka mo go e apare ga tee tla mara go sa di apare ga tee o tlo apara o e apara wa ba e foeletša e tlo ba le mosekitlwana mo ya letša rona go e apere gabedi jala go nyake ka mokgoba mara ke re gore batho ba dire ka mokgowe gape go a berekiwa ka re o tlo lebala wa go khutša le no tapela sa mathomo sekipa se ka se reka sekipa ga se hlatsiwe mehle le mehleng sekipa ga se hlatswe nna le gano jala ke se apare sekipa bileng ka se šetše ke le moka sekipa ke se apare aowa ke se apare jale motlolo ke latlhegetše ka ena be ke no gore motho wa batho o tla ba gona bophelo jwa ba gona a tša batho ba tla nyala mosadi ene bophelo jwa gagwe bo mo tšere nako e telele motho wa batho a batla loka jwale motho wa batho boletše ila jwa mo tšea nakwane e teletše e tlone bana go ya bona boletše bo feta 10 years jalo se ke boletše joo le go ka tla wa tsoga godimo ga 10 years ewe o ka se tlo sa diatše o bo santse o dirie ka re 10 years e tšere ka re ka molagare ya le motlolo ke no ra no robala ka kgotso mo a legonse motho wa batho le nna re lahlile o re lahlile ka mokana rena ene se segolo ke leboa ge ditlogolo ba sa tseba gore malomešo ntho ya hlokegala re a e bona ya hlokegala ene nna malome ditlogolo di sa kgona go nsupa malomešole
ka lebaka lang ka lebaka la maitshwaro o ka se ka bona gore malome mmona gore no dilo tša di apereng ka moka ga di mo dumele wa tlo sorela batho malomiso awa le nna ke gana e ga e gona e ga e nyakege ga e nyakege ya e nyaka re o no ratega o mogala jwa ka šoko gore no jwale nako e sepe mara nako le ge e sepetse bo motlogolo ka re ba se gona le tlolana wa decline nyaka nna motho wa go decline fela ene ba hlape ba clean le motlogolo Rosina a decline le ditlogolo ka moka o se ka no re go apara skete wa go jebile so swaile se le ka mo sa se bone ntwe ga nyakege le tlhokomeleng ke a le leboga moswara marapo ke nna molate thobejane mo pela anyana ke nyakile o lebala mengwaga ka nna ga ke tsebe le thaetšeng mara ke wetse ka 43 ge re ya dikome mo a borena ke ile ka 43 jwalo tse ka 43 bo sa wele le ngwana bo wela o le monna ke gona le ka no tseba ge le eta ka morago la kgwetšare monne ge pasa ka baebele 26 le ka no seba gona ka kua morago ga ena ga botse mogala jwa ka ba jwang mara ka go ya magweng ke ile ka 1950 ke ile magweng ka 1950 ga ba se gona ba 1950 ba ka go yana go magweng ba se gona mara ga ke re gore ke a gantšha nna ge ke se gona nne a ke re gore ke a gantšha kana ke no ra no go e tlhokomela ka nako e nngwe go tšeiša nako ke kole motlola a bolela ka taba ya bojwala ga bone taba e ne mothwe bojwala bone taba le mothwe gona jwale go nwa ditlogolo tša basatsana gona jwale na ga re sa tsona re tlo thibang ra tšarabeng ke dingwetši tša rena nka se ka re e se ka tšanwa ke dingwetši tša rena sela ba re mogela jwa ka ke ya go leboga la mathomo o man nna ke thobejane ke nna malate thobejane o tla ntsebiša ngwana mogala re a leboga ntate Thobejane re leboile haholo tata go matladi kae tata go matladi kae ya le Huane Maditsi hayo a good oh no ra leboa ke batla o tle so ha ntse o tla ke kala o bona monno a apere ka tsela e malome a isale ke mo tseba mo dilemong tse 5 tse ke mo tsebang ka tsona ke thoma mmona apere botse so jwanong ke mothunyana o apara dikipa o ya jwanong go a bonala gore ramogolo o tsamaile o na tshwanela gore a itsotoropanye a tla apere hempe re a leboga re mo fa chance ya o bua mogapa o mogolo we ke bolela ka Moroka Lebole morwa Nkwani ena ke morwa Malekati ke morwa Selebane Moroka Lebole mina phuti ya bona na bontlhana magola ka go ikilela magolane a ke tlo tšeana ke re ke mogapa o mogolo
bana ba babo le magolo kutswadi ba be ba re ge ba tšhumile ke matšatši a lefase le ba netse ke dipula ba tshwere ke tlala ba tseba gore notlo o gona notlo o be a tseba gore bana ba motho ba ngwathelana hlogwana ya jii notlo a phahla e be e le modiši go bana babo ke ra gore ge e le gore dumelelana gore modiši wa dikhutswana o netefatša gore di lle di futše ge di bajwa di a hlokomela re tlo dumelelana gore notlo a phahla e be e le modiši go bana babo ge ba tlo hwetša tše ba di hlokang dijo le tše di aparwa ba be ba tseba gore notlo a phahla o gona e re ke no go botša fela gore ge ga le ngwana a phahla go fa mohlala a tlo emiša dithuto ka university it's a direct consequence ya go thoma go fokola ka notlo a phahla a swanela ko go tlogela mošomo e be e le yena a ba hlokometšeng rena bonna ba re di enywa tša mphufutšo wa phatla ya notlo a phahla notlo a phahla wa legoro le mašupatseng a se gale kudu lentšu le thomile go gana le mahlo ke be ke ya moo go kwa gore re bomang history ya mo boroka e tla go botša ka kgoši potlake le nkwane tatagwe gore be go diragalang mo boroka o go fa context go e ya lefaseng o kopana le baditšhabatšhaba wa di kwešiša nna ke be ke ya mo go notlo e rile dikgwedinyana tše a se tše dintšhi kudu a no thoma go balabala ka go nyaka go tla gae bjalo go mo transporter was not a very easy thing to do ka ya la mathomo la bobedi ke thomile o mo kwa ka la boraro gore this is a last wish ka botša napjadi ya phahla napjadi ke ragae gore a fa o mo kwele na ra tla ra hlwa go a jewa a wa pelo for me personally ke mo ke thomileng go prepare because go lla mehle ka gore ke nyaka go ya gae it's exactly what magolo did just months before a tlotlo ke lebaka modi ka batswadi ba re be ke re kopana le mphela a phahla ra mogolo pele a nyaka go tseba gore ke jwang o re notlo o kae ke leboga le ga le ngwana a phahla o dira dilonyane tše dintšhi kwa motseng mara ka tšatši la go iša notlo di-check up o tsoga ka mahube a banna go make sure gore ba yo ema di-queue a ka se fele pelo o ba mo ebile a ka se tla re seroletla o nthuše o ba kwešiša gore ke ya gago kokwane ya mošomo wa go tlhokomela notlo a phahla ke ragadi wa napjadi ya phahla a mna re wa reka re leboga jwang mo mengwageng ye malwanyana ya go feta be re re mo re tsebang gore gantši re tla be re ya leragadi go se sa kgonega because o na le di-irinyana tše mmalwa fela
go ka tlogela Notlo a mo tlhokometse ka lerato ka tlhokomelo le ka gotlelelo Napjadi a phahla ra leboga o ka re pontšho tša lerato la modimo le menono ya mogau o ka thušwa ka tšona ba bana ba Nkwani le Kutuadi Magolo if we needed a lesson ya go tseba gore you need to be your brother's keeper we don't have to look anywhere else re lebelela ka mogae ba be ba bana ka sa mogae re ka sa mo tswela mogola ke bolela ka Notlo mohlomong se re ka se dirang ka nako e ke go mo kgopelela gore o ka re modimo a ka mo lebalela diphoso tša gagwe ge a ba sa legola ka mono a mo fitlhiša mmušong wa gagwe wa o sa feleng rena ka e nako re sa netefatša re a go reta modimo re a dumela gore o morena re a leboga Mr. Magolane mme re fihlile nakong ya palo ya dikgare Ramabele le kgoro re kopa o tle o tlo bala melaetsa ya dikgare Ke rata go le dumediša ka moka ka leina la Jesu Kriste o eme mo ke morwedi wa Kutuadi ke tlo lebalela dikgare robala ka khutšo Notlo a phahla re be re sa go rata Sefela ke na le Modisa from lapa la Mphela robala ka khutšo Notlo a phahla ke be ke sa go botile mogolle Sefela lala go nna from morwarrago robala ka khutšo Notlo a phahla re tla go gopola ka mehla from Seipati and Tshepo ke tla go gopola ka mehla Notlo mogolle from Rosina Magolane robala ka khutšo Notlo a phahla monare a repo re ke Ebenesa morena o re thuše go fihla mo matika le lapa robala ka khutšo Notlo a phahla
re tla dula re go gopola go tšwa go bana ba Maripe. Ke a leboga. re lebohile bana ba rona ke re ba isitse dikolong tsa sekgowa ba sokola o bala Sepedi re lebohile haholo ntatemoholo o na batlile ho tseba ke nna mang. Nna ntatemoholo ke nna Siekwi Kubu batho ba tswang mo ba ke phelang le bona kwa ba hlola ba ipolela hore bona ba tswa Mosaonoka, nna ke tswa mose ho dinoka. Ke tshetse dinoka ka dinoka hore ke tlo fihla kwa. Jwale ne ke re ntate a ntsebe. Re lebohetse thuto ya ho apara sekolo le ho hlatswa dihempe. Ya ha re ba tlohela re a leboha, a re rapele morena le modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Re a leboha re fihlile pheletsong ya karolo ye ya mosebetsi o ka kwano. Re a tswa modimo wa rona re a dirapeng mo re lo phomotsa mmele wa motswadi wa rona. Re kopa modimo wa rona o tsamaye le rona re etelle pele. Ebe wena modimo wa rona re kgantshetsang ka lesedi la hao, mme re modimo wa rona ha re tswa mona thweza amaphiko wakho phezu kwabantwana bakho. Modimo wa rona ba utlwe mohau wa hao le tswina ya lerato la hao. Tshedisa o matlafatse ka Kriste Jesu morena le mopholisi wa rona. Amen. Le tla lemoha hore mmele wa papa o no sa kena ka montlong o teng mo la koloing jwalo ka ha re tseba maemo a re leng ho ona. Ho na le pelaelo eo ya hore e ka nna ba ho na le ho hong ha o tshwana le ho ha e sa le stigma matsatsi a ke go itlhola ba sokang ba fumana lemao. Ra le kgothatsa hore Greyhound lemao bao ba le fumaneng re kopa re ska la hatella ba bang. A re kgothatsaneng re bale kgodumodumo e qetang bana ba batho bosiu le motshehare. E santsane le teng le ha dinomoro ntse di fluctuate di ya hodimo le tlase, yona e santsane le teng, mme a re ska nra etse ya botsatsa. Re itlhokomele, re a leboha. Re tlo kopa hore le eme fela ka maoto mo leng mo teng ke tswe mmoho le family, and then ha re fihla mo la monyako ba bang le tla re sala morao. Re a leboha.